Mangga oyang-oyang ah, bos bengkel, bos bengkel. Wah RW, wah. Apa itu RW? Hidup. Hidup Aceh. Jauh, ayah jauh kepanggungkeun ah. Bisa tinggalkan daun puspa saya pisang, daun jadi hiasan, pantasnya ayah di taman, daun puspa anu kuring, panitia barang peti, waktu pasti doang, pencena terusnya renang. Bos bengkel anu mana? Iya bos bengkel sanes. Oh sanes. Sekarang saya. Iya saya. Oh iya. Bos bengkel anu sayang. Kanggo bos bengkel. Kanggo Yeni Wedi. Bos bengkel dari bos bengkel. Bos bengkel. Kanggo ka bos bengkel. Bos bengkel. Daun puspa saya pisang. Bos, Daun jadi hiasan, pantasnya ayah di taman. bos bengkel di awur-awur. Beling barang peti, waktu pasti duaan bos bengkel, anjingna terusnya renang. Di sambaran, kuku 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 di elaran, kuku bang barang. Ibu bos anu sayang. Uih daya ka bapak bos. Asik. Iya, di awur-awur dia. Cobi taksi ujang ku ngejam sakti aku abdi teka bandai digigirna mani bos bengkel ngomong lagu ditetep bos bengkel diharap bos bengkel Ari taksir dari amaman, iya aku doherang mencerang nyakitu Bos dia di oyang-oyang. sepi aku kuabi henteu ka bandang ora dikulang meluk tungkung kok bodang mong ngisienekeun abdi mah sae turunan anu paling dia Ayo, ayo orang rene. Bos bengkel, bos bengkel, bos undangan. Ulah gini, Bos bengkel di oyang-oyang. bade naksir. Ali ulang depan, mami akan bade mandang. Naksir di, iya ki, nu herang mencang.
podan Monaka sorot neon teh Yeni wedding kayak enak gitu Sahyana